Assalamu alaikum. Kinetta hori habe from Rangalu. Gos. Eves befla migotatto. Migotang hori kujja kamedo dimavito. Well, I met one. Geto ange darifulu. She has been sick for 5 days and miedu improve on it, so she's like this now. So I'm hoping she should be like this within few days. Well, I'm a Korea gandam. I'm namaki Hadija Jamila, and I am a very, very positive person and a very friendly person. And one of my core values is I believe whatever happens in life happens for a good reason. So I hope after Ms. To's presentation, you have started identifying yourself and your core value. So I'll move forward with our presentation. Almega mikaruda haki presentation ki research paper no. Ingeto a new concept that we want to bring into civil service. Hamame benumani mikarda hagule gotun discuss kolla tibe flunga rawayang hodala. Ingeto diwe civil service ganun dehas havana haru wujudu minimum mustaqillo hidmatega gotuga civil service ಕಂಡೇಳು ಮಾಗುಳಿಗೆ ದೌಲತ್ಗೆ ಫರಾತು ರೈತನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೆ ಹಿದ್ಮತ್ತುಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಡೇಳಿಗೆಂದಿಯ ದಿವೆ ದೌಲತ್ಗೆ ಫರಾತು ರೈತನ ಲಿಬಿದೆಂಜೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಫೋರ್ವಾ ದಿರುಮ ಬೇಣುವ ಮೋಜಫುಂ ಹುರಿ ಮೋಜಫುನ್ ನಾಗುಳು ಹುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಕಂತತ್ತಕ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ತಕುಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಫೆಂಬರು ಮತಿಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಇದಾರಿ ಹಿಂಗು ಮೊನೀಟಾಕೋ ಅಳೆಂಜೆ ಹಫಿಯೋಳು ತಂಗಳುಮಕಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾನೂನುಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಲಾಜಿಮ್ ಕೊಫಾವಾ ಕಮೆ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮಿ ಕಾನೂನಿ ಜಿಮ್ಮಾ ಅದಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಇದಾರ ತಕ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆಂಜೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಫೋರ್ ದಿನಮುಗ ಮಿಂಗಂಡು ತಕ ಉಸೂಲು ತಕ ಹಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ ದಿನಮುಗ ಮೋಜಫುನ್ ಕಂಡ್ ಅಮಲು ಕುರಮಿ ಗೊತ್ತಕ ಮೋಜಫುಂಗ ಗುಳುಮ ಉಳುಂತ ಬಹಟ್ಟಂ ವಿ ಗೊತ್ತುಗ ಗೊಯ್ ಕಂಡಾಳ ಏಕಶಾಳ ಮೋಜಫುಂಗ ಮಸಕತ್ ಫೆಂಬರು ಬಿಲ್ಮುಗ ಆದಿ ಮಸಕತ್ ಫೆಂಬರು ವಜನ್ ಕುರುಮುಗ ನಿಜಾಮ ಬನಿ ಏಕುಲವಾಲೇಫ and I'm sure not all of you like it, but still we have a performance appraisal system establishing it. ಫೆಂಬರ್ ರಂಗಳು ಹಿದಮತ್ತ ಫೋರ್ ದಿನಮಕಿ ಫೆಂಬರ್ ರಂಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿನಾ ಕುರ್ಮಕಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗ ವಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ ಅಮಾಜ್ ಹಿದಮತ್ತ ಫೋರ್ ದಿನಮ ಎಕುಲವಾಲೆ ಫವಸೂತಾಗ ಮಿಂಗಡ್ತ ಅಮಲ್ಕುರ ಮುಂದಾಗೋತ ಎಕಂಕಂ ಕುರವೆ ನಿಜಾಮ್ ತ ಬಲ ದಿರಾಸಾಕು ಅಳೆಂಜೆ ಫ್ಯೋಳ ತಂಗಳುಮ ಇದಾರಾತಕ ದೆಂಜೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿನು ಅದಿ ಇದಾರಾತವಗೆ ಹಿದಮತ್ತವಗೆ ಫೆಂಬರ್ ರಂಗಳು ಕುರ್ಮಗತು ಕುರೆಂಜೆ ಕಂತತ್ತ ಕುರ್ಮಗ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಮ ಅಬದು ಕೆಂಡಿನೇಳಿ ಮಸಕ ಕುರಬುಂದೆ එකමුග සාබුන් ඉදාරතෝග මෙදු ගැෆෙම රංගල හිදමෙත ෆෝර්කො දිනම වාදමෙරි කම උපදිගෙන් දිවමකි සිවිසයිස් කොමිෂනුම් බේනුවා එන් අමාස් ಸಿವಿಸೈಸ್ಗೆ ಇದಾರಾತಕ ಮತಿಕುರೇ ಫೆವಾ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ಕುರಮಂದ ಗೊತ್ತಾ ಇದಾರಾತಕ ಫೋರ್ಕೊದ್ದೆ ಹಿದ್ಮುತುಗ ಫೆಂಬರ್ ವಜನ್ ಕುರುಮುಗ ಗೊತ್ತು ಸಿವಿಸೈಸ್ ಕಮಿಷನು ಮಸಕ್ಕತ್ತಕ ಕುರೆಂಜೆ ಹಿಫ ಮಿಯದ್ ಮಿವನೆ ಇಂಗೇತೋ ಮಿವಗು ತವಮೆನ್ನ ಮೋಜಫುಂಗ ಹಿದ್ಮುತುಗ ಫೆಂಬರ್ ಬೆಲುಮಗ ನಿಜಾಮೆ ಎಹಾ ಫೇವರಿಟ್ ನೂನ್ ನಿಜಾಮಂಗ ಎಕ್ಕಮುಗ ವಿನಮೆಸ್ ಆಮೆ ಬೇಣುವೆ ಇದಾರಾತೋಗ ಫೆಂಬರ್ දෙනගන්නානේ නිසාමෙක් ගායම් කර එම මිකරුදාහුග අම මෑගනුකොන් අලි අලවාලානේ ඉදාරාගේ හිදමතුක ෆෙමරු රංගලු කුරානේ නිසාමෙක් ගායම් කුරුමා ගුලේ ගොතු මිගොතක් ඉදාරාතක ಫೆಂಬರು ವಜನ್ ಕುರಾನೆ ನಿಜಾಮೆಗೆ ತೆರೆನ್ ಫೆಂಬರು ವಜನ್ ಕುರೆವಿ ಹಗ್ಗುವ ರಿಕಾಗ್ನಿಷನ್ ದೇನ್ ಫೆಶುಮು ಇದಾರತವಗ ಮೆದುಗ ಎಕ್ಕಲಾನ್ ದೆನ್ನವಿ ಹಂ ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಗಾಯಂ ಕುರೆವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವೆಗೆನ್ ದಾನಕಮ ಆಮೆನ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರೆನ್ ದೆವೆ ಹಿದ್ಮದುಗ ಫೆಂಬರು ರಂಗಳು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎಗೊತ್ತು ಮಿಯ ದಾಮೆ ಮಿಹುಶಾಳಾಲನಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದಾರಾತಕುಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಹಿದ್ಮತುಗ ಫೆಂಬರ್ ವಜನ್ ಕುರುಮುಗ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಜಾಮೆ ಗಾಯಂ ಕುರುಮಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಆಮೆನ್ ಎಕುಲವಾಲಿ ಕರ್ದಾಹ ಬಿನಾಕೊ ತಯಾರ್ ಕುರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ mi presentation mi hushalani as I said and Hadija Jamila ade and daikon team ga member and CSIS commission ga organization performance management section ga head to masai mi presentation ga maganu ko amen aliyalwalani hakamaka e mi concept ga maksad ki ko bakama kandele nizamege tere organization performance belumuga bedmaki ko bakama assessment framework ka amen hushala ni konkantattaka kama idarata rate kura mi wagutu amen hushala gottaka idarata oga agu wazan kuran hushala star rating
started mingandaka adi masekke kurma miwagutu reifein tentative schedule ad idaratake migota kandeeligen durala revi tarutib kurefewa mingandakun idaratoge hidmatuga fembaru wazan kuran belumaki idaratakon hidmattaka foru kodinma nuwata idarata kandala fa mandatetuga wakantatta haze kurumuga dimawa gonjahutaki kobakan denagane ekantattaka guligen alenjehe fiolutan ala idaratauga performance rangalu kurmattaka CSS commission vedewen ehitrikame vedi idaratakun demun anna hidmatuga fembaru matikuru idaratakun hoda kurierun taka ඉදාරාතකුන් හොදා කුරියරුන් තක රංගල කුරින් ජහකාන්තත් දෙනගන එම්ම රංගල perform කුරා ඉදාරාත recognize ko අගවසන් කුරු organizational performance assessment එක බේනුමකි ಕಂಡೇಳೆ ವಕಿ ನಿಜಾಮೆಗೆ ತೆರೆ ದೂರಾಲ ತರುತ್ತೀಬ್ ಕುರೆ ಕಂತತ್ತಗೆ ಗೆತೆರೆ ಎಫದ ನಿಜಾಮೆಗೆ ತೆರೆ ಇದಾರಾತಕ ತುಗ ಹಿದುಮತುಗ ಫೆಂಬರು ವಜನ್ ಕುರೆವಿ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟೆನಿ ಬಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ಇದಾರಾತಕ ದೆವೆ ಹಿದುಮೆತ್ತವುಗ ವಜನ್ ಕುರ್ಮ ಕಂತತ್ತ ಕುರಿಯೆಗೆಂದಿವು ಎಗೊತು ಆಮೆನ್ ಕಂಡಾಳಾಲ ಫವನಿ ಆಮೆ ಬೇಣುಂ ವನಿ ಮಿ ನಿಜಾಮಕಿ ದೆವೆ ಹೆಟ್ಟೆನಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ಇತುಬಾರು ಹುರಿ ನಿಜಾಮಕ ವೆಗೆಂದಿವು ಮಿ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೆರೆ ಆಮೆನ್ ಬಲಾಲಾನಿ ಮ್ಯಾಗಂಡು team pilaka team area kan service delivery human capital and compliance national agenda presentation ga baki huri information takagen kuriya gendema and partner tu maidana wala thank you अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया जमी अदे जमी फाह करे विहें अळुगंड मी प्रेजेंटेशन के बलालानी अळमे मी एसएस खुरन तैयार करे फावा फ्रेमवर्क का हिमेने एक स्कोप तक किनेतो अने परफॉर्मेंस असेसमेंट हदारो अळमें स्कोप तक तेरें एसएस खुराने गोइंग अळन बलालान एमे फुरतम स्कोप का मियती सर्विस डिलीवरी इंगेतो सर्विस डिलीवरी के थेरें अळमें मैगंडु थिंग हमें बेलमंग हम जेफा मिवनी फुरतम कमकी हिदमें होदा फरातो के बेनुंत देनेगने फसेहा आदि अवस हिदमते देमुंगेंदा मिंवर देनेगतु मिगतुं अळमें मिबा बेलमंग हम जेफा वनी अळमें मिहारवेस व्यूगागा एस्टैब्लिश कोफा इन्नाने व्यूगा कस्टमर फीडबैक मेकैनिज्म में गेतो මීගෙ තරෙන් අළුමෙල්ලන් ඉදාරාතකන් හිද්මෙන් හෝදන් දා ෆරෑත්තකුගේ ෆීඩ්බැක් එලිබුණු හිද්මතාමෙදු එබේෆුලන් දෙකේ ගොයි අළුමෙල්ලා දෙනෙගෙනවිගෙන් දානෙ දෙවන කමක අළුමෙ මීනි සර්විස් ස්ටෑන්ඩඩ් තක SOP තක ඉදාරාතකන් අමල් කරමුන්දා මින්වරු බෙලුම් මිබෑග අළුමෙන් බලානි SOP තක සර්විස් ස්ටෑන්ඩඩ් ත තයාරු කුරේෆා ඉදාරාතක හුරිතෝ අදි ආමුන්න ෆෙන්නානෙ ගොතන් එතකෙති ආමු කුරේෆා හුරිතෝ මීගේ ඉතුරුන් අල්මෙන් අලුන් කුරින් දෙන්නෙවි කස්ටමර් ෆීඩ්බැක් එතෙරෙන් අල්මෙන් ලිබේ මවුලුමාත්ගේ අලිගා අල්මෙන් මී ඉදාරාතක හුරි සර්විස් චාර්ටර් තක අදි SOP ත ඉතුර රිවිව් කරන් ජෙහෙනම රිවිව් කරුම්ගේ මසක්කෙවස් කුරිය ගෙන්දාන් අදි කුරියන්ගේ තාංග අල්මෙන් මිබෑ කුරිය ගෙන්දියුම හමජේෆා වනි ඉදාරාත වකි සෙක්ටර් තක බහාලාගේ ඒ සෙක්ටර් ත ගින්ති කුරවිගෙන් अदि वकी सेक्टर तक वकी सर्विस स्टैंडर्ड तक खंडेलिगे बेलिगे दाने सर्विस डिलीवरी के तेरें बेलुम हमजेफा देंगे कमकी हिदमे फोर को दिनुमगा जमानी टेक्नोलॉजी के बेणुं कुरा निस्पे बेलुं मिगतुं अल्मे मिबैगे तेरें बलानी इदारा तक डिजिटलाइज कुरेवेने हिदमे तक की कोबैतो अदि एगे तेरें डिजिटलाइज कोफावा हिदमे तक निस्पे बेलिगे दाने अळु कुरिंवस दन्नेविहें कस्टमर फीडबैक के तेरें अळमे मिहार व्यूगा तेरेगा मि हदाफें कस्टमर फीडबैक मॉड्यूलगा इतुर एनहांसमेंट तकायत मिबाता अळमेला देनेगनवेन गोता फर्मा कुरेविಗೆನ್ दाने देवण स्कोप की ह्यूमन कैपिटल एंड कंप्लायंस मिस्कोप के दशुं अळमें हम तिंकमे बेलमा हम जेफा मिवनी फुरतम कमकी मोज़फुंगे हुनरा तजुरिबा एमे फुरिहम गोतुगा बेणुं हिफेमुंदा मिंवर देनेगतुं
mige mikam belum gagoton alme mi rawa famiyati skill inventory mozafunga skill inventory neguma idaratokka masike kura mozafun bihar ada kurman da wazifaga emozafun wazifayaki ada kurman da wazifaga kura masaketaka emozafun lifawa hunara tajriba kiha waraka beenun kuremun deto almen balane mige turun den alme mi human capital and compliance ke dashum balalani insani wasilata belhettumga civil service ke gawada code of conduct sha adi usul taka amal kuramunda minwaru tibefuna miharus englawane ane civil service commission on audit report tan eba hadamonde idara takke compliance audit report internal audit report mi hedamunda audit takke thereng kuriyan ethanga alme mi audit report ta mi collect kurave mawlumat almen evaluation ne gota bala rating take kandale gendane ei compliance rating take mi hede audit takun generate korevi gendane mi bang almenna beenuwa assessment values tan annani mi compliance rating takun timwana kamaka human capital and compliance ke dashun almen balani muwazzafun kuriyarwa hunar taragi kurma masake kuramunda minwaru tibefulun tayyar kura TNA ga honnane ta muwazzafun beenuwa tamrin tan identify korei fadatta migiteren beenuwa tamrin ta deifa veto ay adi ege sabun skill gap kudakureifawa minwaru almena beligen daane mihar alme mi farma koromanda training module getere mikankam belene gota hamajigen daane den alun balalani timwana scope national agenda ingeto mi scope geteren alme balane kantattaki idara tokke co function tokke masakke revi tanfiz koromunda gota strategic plan ga kandalefawa indicator takun natija hasil kuramunda minwara demehteni vitaragi ge lanudani tan hasil kuramunda minwaru namas mi scope ke dashun huri kantattan almen kuriyun etanuga wara avastharihega beligen dane miwagutan almen assessment fasharu mi scope ka himene kantattaken adi nu balan ade kuring alun dannawali assessment framework ka himene tin scope ga macha bina ko organizational performance rate kurane gon al mi dakkalani mi kantattakun mi service delivery human capital and compliance the national agenda ge theren almen bala kantattakun performance score take generate kurevene mi score taka bala almen idarata rate kurane then mi evaluation alman beenwane ituru tafsil tools tan heda mimasekken almen kuriya gendan dengoti performance rating na bala idara tokke agu wazan kurani kinetto komme kama kives ekame ge reward libenya wara motivate wanida to ekame kuran rangala amima idara to kon kura rangalu kanata fahakofa almen idara ta recognize kuruma magandu think category e mini kandalafa Prathamakamaaki recognition for service excellence, then recognition for HR excellence and compliance are the excellence in strategic implementation and sustainability. Me think category magan category almen recognize korani darata. Darun balalana mi masakkai revifa wagota. De maganu de maruhalaya kalmen bahalage masakke mi kuriya gendani furitama face ke dashun almen gendani idara takayak badalun ta bevuma adi standard tak khandeluma criteria ta denagatuma mikankan furitama face ka kuriya dani hame ko evaluation of benwa tools tayyar kurum ves furitama face ka almen kuriya gendane den hame ko mi masakkata ki war bod masakkate mi masakkata benwa muwazzafun hoda tamrin kurum ge masakke ves almen mi face ke dashun kuriya gendane then face de gedashon alme mi gendani idara to kom beenuwa mawlumat hoduma performance rate kurun adi evaluation faha kurun kantata idara ta ka hissa kurma ekama medu performance rangal kurma alense fiyawalta denegatu den adi hame yaku performance rate na bala alun kurin faha kurun category takun idara takke agu wazan kurun ade alundu fahakollam benuwe almenna mi a masakataka vefa mi masakke kurma huriha idara takegge ebbarudum warboda benuwane ve malunu ummid kuran ebbarudum almenna libenekama warboda shukriya